Umuvugizi wa Perezidansi ya Repubulika ya Centrafrica yamaganiye kure amakuru avuga ko Perezida Faustin Archange Touadera yoherejwe kwivuriza mu Rwanda nyuma y'uko yikubise hasi bikomeye mu mpera z'icyumweru gishize. Ni nyuma y'uko ibinyamakuru bikorera muri Centrafrica ndetse n'itangazamakuru mpuzamahanga ritangaje ko Perezida Touadera yakomeretse bikomeye ndetse agahita yoherezwa mu Rwanda. Albert Yakore Mokpem uvugira Perezidansi ya Centrafrica yavuze ko aya makuru ari ibihuha bidafite aho bishingiye ngo kuko perezida w'iki gihugu hari mu kazi ke mu murwa mukuru Bangui nk'uko bisanzwe. U Rwanda na Centrafrica bisanzwe bifitanye umubano wihariye ndetse na Perezida Touadera aherutse gusura u Rwanda mu bihe bishize abonana na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. U Rwanda kandi rusanzwe rufite abasirikare n'abapolisi muri Centrafrica bakaba bari mu butumwa bwo gufasha iki gihugu kugarukana amahoro no kurinda abategetsi bakuru b'iki gihugu. Itsinda ry'abapolisi 180 b'u Rwanda babiherewe amahugurwa ryaherukaga kujyayo rinyuze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali ryerekeza mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Centrafrica buzwi nka MINUSCA. Iri tsinda ryoherejwe ku nshuro ya mbere mu butumwa bwa MINUSCA rizakorera hitwa Bangassou mu birometero 727 uturutse mu murwa mukuru Bangui. Umuyobozi w'ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe kurwanya iterabwoba CP Costa Habyara yifurije aba bapolisi kugerayo amahoro no kuzasohoza neza inshingano zibajyanye. Iri tsinda rya Rwapo gatatu niryo ryoherejwe bwa mbere mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro mu gace ka Bangassou, aho bazaba bafite inshingano zitandukanye zirimo no kurinda abaturage b'abasivile. Mu mpanuro bahawe n'umukuru wa polisi wungirije ushinzwe ibikorwa DIGP Felix Namuhoranye yabasabye kuzitwara neza mu kazi bagahesha isura nziza igihugu kibatumye bakaba intangarugero mu kazi bazaba bashinzwe. Iri ni itsinda rya kane ryoherejwe muri Repubulika ya Centrafrica nyuma y'andi hatatu yari asanzwe agizwe n'abapolisi 460 bose hamwe. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 14 Gashyantare umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu cya Repubulika ya Centrafrica General Zakuwe Descendet Bienveni n'intumwa eshatu yari ayoboye basuye polisi y'u Rwanda ku cyicaro gikuru cya polisi y'u Rwanda ku Kacyiru. Uyu muyobozi yakiriwe na mugenzi we uyobora polisi y'u Rwanda IGP Dan Munyuza. IGP Munyuza yari kumwe n'umuyobozi wa polisi wungirije ushinzwe ibikorwa bya polisi DIGP Ops Felix Namuhoranye, umuyobozi wungirije ushinzwe abakozi n'imiyoborere DIGP Up Jean Chantal waje neza. Hari kandi n'abandi bayobozi bakuru muri polisi y'u Rwanda bayobora amashami atandukanye. Ibiganiro bagiranye byibanze ku mikoranire myiza iri hagati ya polisi z'ibihugu byombi. Iyo mibanire ikaba igiye gushimangirwa n'amasezerano y'ubufatanye yashyizweho umukono n'abayobozi bakuru ba polisi z'ibihugu byombi. Umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda yakomeje avuga ko ibyaha byambukiranya imipaka bikunze kugaragara nk'iterabwoba, ikwirakwira ry'ibiyobyabwenge, ibyaha by'ikoranabuhanga n'ibimunga ubukungu n'ibindi byose kubirwanya bisaba ko inzego z'umutekano zikorana bya hafi binyuze mu mahugurwa no gushaka ibikoresho bigezweho mu kurwanya ibyo byaha nyine. Ku ruhande rwa General Zakuwe wa Centrafrica we yavuze ko igihugu cya Centrafrica cyanyuze mu bibazo byinshi kandi bikomeye, habayeho ngo kwitabaza ibihugu by'amahanga ngo bize kubafasha kugarura amahoro, ariko ku mugabane wa Afurika wose u Rwanda nirwo rwafashe iya mbere rurabatabara. Mu magambo yagize ati twishimiye uko twakiriwe n'u Rwanda n'igihugu cy'abavandimwe. Murabizi twagize ikibazo cy'umutwe washatse guhirika ubutegetsi ndetse wari ugiye kugera mu murwa mukuru wa Bangui. Icyo gihe nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu yatabaje amahanga yose, ariko
ku mugabane wa Afurika wose. Perezida w'u Rwanda niwe wamwumvise vuba aradutabara. Yakomeje ashimira polisi n'ingabo z'u Rwanda ku ruhare bakomeje kugaragaza mu kugarura amahoro muri iki gihugu cya Repubulika ya Centrafrica. Yavuze ko ubu amahoro harimo kugenda agaruka ndetse ingabo na polisi za Centrafrica zibasha kwigenzurira igice kinini cy'igihugu aharenga 80%. General Zakuwe yashimangiye ko yizeye umusaruro uzava muri uru ruzinduko barimo. Yagize ati uru ruzinduko ruzatugirira akamaro kuko twiteguye kurubyaza umusaruro, cyane cyane twungukira ku bunararibonye bwa polisi y'u Rwanda muri gucunga umutekano. Ishyirwa mu bikorwa ibikubiye muri aya masezerano bizadufasha gukomeza ubufatanye hagati y'inzego zacu zombi. Biteganyijwe ko uruzinduko rw'umuyobozi wa polisi ya Repubulika ya Centrafrica n'intumwa hayoboye ruzamara icyumweru, aho bazasura ibikorwa bya polisi bitandukanye harimo n'ibigo by'amashuri. Bwa mbere kuwa 20 Ukuboza 2020 nibwo abasirikare bo mu mutwe udasanzwe Special Force berekeje Bangi. Haburaga igihe gito ngo muri iki gihugu habe amatora ya perezida, gusa imitwe myinshi yitwaje intwaro yari yeguye intwaro ndetse intambara yasatiraga umurwa mukuru wa Bangi. Yari irimo Coalition des Patriotes pour le Changement CPC ishyigikiwe na François Bozize wayoboye Centrafrica kugeza muri 2013. U Rwanda na Centrafrica byahise byemeranya koherereza izindi ngabo hagenderewe ku masezerano bifitanye ubwabyo zo kunganira ingabo za Centrafrica FACA. Boherejwe mu buryo bwihariye basangayo abandi basirikare n'abapolisi b'u Rwanda bo bagengwa n'umuryango w'abibumbye binyuze mu butumwa bwa MINUSCA. Muri 2019 u Rwanda na Centrafrica byasinyanye amasezerano y'imikoranire mu ngeri eshatu zirimo umutekano, ubukungu ndetse n'ibijyanye n'amabuye y'agaciro. Nubwo Centrafrica idakora ku nyanja, ifite umutungo kamere urimo peteroli, amabuye y'agaciro nka uranium, zahabu ndetse na diyama, amazi magari akurwamo ingufu z'amashanyarazi. Ibi byatumye muri Gicurasi 2022 itsinda rigizwe n'umuyobozi bw'urwego rw'abikorera PSF n'abandi banyamuryango barwo barimo abacuruzi bagiriye uruzinduko i Maputo muri Mozambique. Bavayo bemeranijwe itangizwa rya sosiyete yitwa Zambezia Holding Limited ihuriweho n'abashoramari bo mu Rwanda. Centrafrica ni igihugu kinini giherereye hagati muri Afurika nk'uko izina ryacyo ribivuga, gikubye u Rwanda inshuro zirenga 23 mu bunini. Gifite abaturage bake bangana na 4,700,000 munsi ya 1/2 cy'abatuye u Rwanda. Ururimi kavukire rwabo rwitwa Sango. Ni igihugu gikoresha Igifaransa kubera ko cyakoronijwe n'Ubufaransa.